Gikan naligo. Wala. Sayag kayo. Gikan naligog dagat ba? Para sa ubo gamay aron aron ayo. Ha? Hukal? Oh, hukal naman na daan. Ubo ani niya guys, mga 3 na buwan. Thursday ta karon pa. Thursday. Pagdag ko ano? Pagdag. Friday. Saturday. Friday. Saturday. Friday. Oh. Magdadyo kag inana oh. Aron di ka tila-tilaan. Ha? Aron di ka tila-tilaan. Okay. Kita.